وەکچاوە باشوورێ کوردستانê bi welatê Resenê êzidiyan tê naskirin, li parçên diyên Kurdistanê jî her cihekî Kurd lêbin êzîdî lê heyne. Li bajarokê Efrînê li Rojavayê Kurdistan komeka gundên êzidiyan li wê derê bûn. Ku êzidiyan li wê derê dabûnerît û rêwrîsmên xwe yên olî û kulturê xwe wek çawa li başûrê Kurdistanê bi rêve dibûn diparesin, li wê derê jî diparastin. Lê piştî ku rewşa Efrînê lêk çûyî bi tiriya wan êzidiyan koçberî herêma Kurdistanê bûn. Ku divê derê de agincî bûyne taybet ew cihên ku êzîdî lê de. Bi carê li êzîdxanê de em ê ronahiyê bixine ser rewşa êzidiyên Efrînê ku koçberî herêma Kurdistanê bûyne. اما عفرین جی یعنی وقتی شده به قلبک جو قلبا دیروکا کردستانیه و کردستانیش تمثیل دکه ولو بچوکه کردستانی تمثیل دکه به دیروکا خواه به هبونا خواه به وعی خواه به تناقضات کردستانی ده ورده جی یعنی انعکاس کرنه اما جیت ده یعنی جی مکان عفرینی اشرافی سر بحر سپید که یعنی منطقه کی معتدله باران دخوا دایم 400-500 دل برف دخوا جهنه بهار دخوا گلک یعنی خوشن هاوینی خوا یعنی زنگینن پاییز جهیا و زمستان خوا جهیا دوی رنگی ده مرا کنه به یعنی عفرین تمثیلا آخا و جواکا کردستان گیدی که ما عدی گاون گتی ده هاتن آویتن دعفین ده یعنی چلیدش پنجی ده گاونی پیشکتی ده میجه و هشی ملت ویدری ده هاتیه چیکرن ده مجال نتوید قومی ده ده مجال وار جواکی ده جی خودی روشام جعولی دو ام نزون الغضب کو خودی سر مده باری سر وی ملتی مده سر وی ملتی ما عفرینی دو ربو ام نچاری یعنی ملتی ما گشتک بلا بو ملتی ما چول شهبه بلا بو ملتی ما چو کتبن کونا ملتی ما زحمتی کو ما کندی ربو ما ترى نادين ما جو ام بري خو بدن كردستاني ربو ام هاتن سر حدود کردستان و از دست خوشیل پیشمرگا دکم و ساعتا پیشمرگا جی خوش ام استقبال کردم استقبال که خوش ام هاتن در باسی و داره بون در باسی کردستان بون ملتی من اکو بخال و داره بخوده بو 5 هیوی ما الف داره ما و اما جا ما وکا گوتی ماش ام ایزدینه و ام جعفرینه و ما شنگل پیش خود دی نو چود به و ام هات نوی داری و وی داری جا بودم هنجی نه شغل نه قچکی مش مکتبی یعنی او بونه نه کس داره مکتبی نه تی و هنه روشی مجی وی داری هنه یعنی نه خوشه یعنی او مساعده تنه عفرین مقسمت سلازارو که خود کرد مکاری مالی دکر زیتون جمال عفرینی هبین زیتون متین هبین بس یعنی ایش عبی عفرین هبین ما شوجه دکر ما دانی مال ما کسکایی ما دشکاندن ما دکر قطره میزا بدون گالونا و ما شیرین دکرن ما عطون چه دکرن ما بخچه دوچاندن
علم درجني پر آسني پر مازن ضعيفين ده هات استاندن اكانن بين بسداج او جواكا بچوك يعني شهادة جلكي مازن وبلند الدولة الأوروبية واتحاد سوفيت وكفدا وبعد جامعات لسوريا شي بنيجي تك جامعات لسوريا نينا الا طلاب عفرينه تيدا بهجمار مازن تيدا جي خاقرتبون ادفيدا امدبين يعني تايبت منديا عفرينه اشوات نمازن ديروكو خي جواكي درباس كربون مرحله قبيله درباس كربون مرحله عشيره درباس كربون مش مرحله ثوره ايرو امزرار جدك شنو تعسبا ولي ازيديجي يعني وقت شو دبي شتلك جوا باخيه يعني ازديجي دناف برا عفرين دد في مجالي ده ديروكا عفرين ده واني جي خاكرتبو اما كفناريا عفرين ازديتيه ده عفرين ده قالك كفناره مثلا دقندي مدى ازانم حزار وشسد وشيستي ده حزار شسد وشيست سياده جامع قستيل كان قستيل إباف قال مدام زوجني خاتمة زوجي دقندي ماذا هنا ما عدا آثار كفنار مثلا جا جنب بين جاي ليلون إله شمس إله المسرة يعني شي شمس إله المسرة جيخا حيبنا كمايا ووقت شود بين آثار خا قلق مانا والرمز السورة الديروكي لسر جاي ليلون نبجي بلكي بالسدانة ما عدا شكفت كفنار يعني خاني قهاتني قرتن بدست إنسان إيزيدي قبي ما قالك يهابون يعني قبي ما بربون عفريني دو هم ام ياكش فيرود بين دقندي ما قيبوري دو فيرود بين شيلخونه ام فيرود بين ملكودي ام فيرود بين قبو اوشي حسين حجر كان فيرود بين بخدي هندري وان كولونا تشتشتيد هندري وان دا قتشاكنا دارفويا ودجامت قيبوري دو توش حلو جيهابون از وقتو مبولو خدا اتشما دبار مول نورا دار بوسبو مدي توش حلوي مال عاردينا مدي هافتشتي ماي بيروز العارديه يعني از نكون مروكم جي از نكون مخوخوركم ان نكون مروكم يعني هافتشتي ما انه يرود قصد الجندو دا ديسو وسو خاروكرن ام بين مثلا دبوسفوني دو ديسو قبي ما خاروكرن تشتي وان شاكنا دارفو هندر قبد ما دكولون ام نهو قباك مال كودري ام نويرن بين امو ازدينا ام دسي خود ريجا مثلا قباك خوكن ام نبين ولا هافو مزارگاه كي ما ازديو حتى مول ما ازديو ده هو عفرين دو بلكي كتابك قرآني كنا مول خويا يعني اشتر صورة مثلا اشتر سي زاروك خورا اشتر سي بچوك خورا يعني هفت تشتوك كني ومن دعويات تشتكي الفو جاميرو كريه نما قوتي ولا يرو ام ضدي وانا يو ام دجمني وانا ما تدجموني ليه ناكريه ام دعوات دينك خودك ان هو ام دعوات خدي وطوسي ملك دكنيوني هفو جحازور سولو دايا ام وبوفو كول خو ام بيد كافن بعصما ولا أما يعني وجهي أمرند يعني ما فرقي ما إسلام عرب تنبو فرق تنبو اشتها نكيبو حفظ أو هو تسر ما يعني أمرابين وشمي أو خو يعني وشمي قشقد خو أو خو شغل حركي كارك دكر إما تشيلي ما هبون دكاني ما هبون إلهي مد شو خضرة دوني ما أو دكر يعني معيشتي ما دبو اشتا هف او هو تسر ما ام هو يعني ام رافين هو تنفيداري العيدو ما كفتات شي ذكرن سالم سوق بين شبارك بين صارمان دولما بين ما كباب شي ذكر لبني بين هوا ما دجنه خود چه دکره
لعیدا داره و معروف ما دهاتن جدارا مثلا دکتم کارن عیده خواب خداند خارا بکن مثلا دیک خارا بفکی خارا دهاتن جمع ماشي في جيرات جيد كرم ساكفتا لبنة شبرك مشاوي جير تشيدك ما إغنى تشيدكرن صار ما دول ما تشيدكرن داتن جمع او قلعنا او اثارنا او عوامدنا ان پرک بحال خانه و یا قسمک جی کتینه و یازه و نقش و درجی سر هنه اما صورت توری پر تیخیان صورت تیر تاوسیه صورت ماریه رش صورت ماریه و همو تشتی ما دی چای لیلون ده تا گود چای لیلون یعنی حتی مکتبه تنفیزی بلدیه محافظه حلب ده بری وینه بچند ساله بری اما حربی قرارک هات استادن گو گرک چای لیلون بمنطقه سیاحی و لیبه اوجي خيرك قلت اولي كفناريا اولا ازدي واثار التيدا موجود حياه روح هيرو البلندايه خماني يجي خاصه بين انا بس قلعه سمعانه خربي شمس خربت الشمس قلعه مازنه ديوار خاني بري قالك مازنن وسورات رويل سرن يعني قالك سورات ما اثار ما من حوطات السرفا كفرنا وكفر هي 5 متر دريجه خاب 3 متر ارتفاع خو 2 متر فكفر نجي يعني تشتكي تينا بيرامانا يعني طاقته انساني ويشاغي طاقته وني فهم ذكاء شو اف نقشه اف ديوار راكنا بلند وعوامده عموده جايه قوسه جايه قوسه بشكل جي قوسه عموده يعني بس بشكل جي قوسه دتير طاوس ورود اورتيديا اف شكله يعني ما خواسته نخواستيه كفناريا بيني نكي متري 18000 سال يعني اوت مثلا اوت تاورو يعني شاتن وناخوش نويرو تتي جامن تدبيتي ازديه تكوفري موش حزور سولو ده ما تش كوفر بون بسري واكريا وديا مزوروكا كي واكشتيا يوم ديا ام خيري ام خو خدون خيرن ام خيري الوادكن ام خيري ام دبين ام خو خدون خيرن وقت ام دعو كدكن ام دعايش دني وعالمي رد خوزن نهيرو ام شخص كي رد خوزن ام دبين خدي توصي ملك ام بين مثلا الملاتي ازدي ورا رحمه ام دبين خدي طوسي ملك شقو مير وملكات السيرفي دني هنا خدي وخدوني ما هفولي فوم مير وملكيوتوبا ام دبين خدي رزقي ما بشنا ايه دني وعالمي خري بشنا عندما ازدي ان هنا بارفي دتشوني يعني بارفا روجي دتشوني يعني ام بين چورشم سي چورشم دگرتن يعني بچورش يعني ام بين روي چورشمي او خودكنت بارفا روجي دهوتن يعني وبشتي يعني او ما روجي ما سيرو ما دگرتن بشتي روي بينشامي جي ايكونا بارخو بكا دكر وايكونا مريشكو يعني مريشك شارجي دكر يعني حركي او خويا يعني قصري حولي خو يعني ما اغنجي دكر وما جرمجي دكر وما يعني شاكري خو ام بين سيفن تشمشتي خودوني ام دچونه جام جيران دهاتنا جام ام سبيعي دي ام دچونه سر تربط خو ام دچونه سر تربط خو ام دهاتن جيراني ما ام بين عربن ازدينا مسلمان يعني جيم جمع فرق تنابود هاتن عيد خوب مارا دكر اما جي دچو عيد خوب مارا دكر يعني اخد ليلاس ما سه روژه خود گرتن و پاشه ما تشتی خوری اوی پنجشنبه ما چهارشنبه روژه خود گرت سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه ما پنجشنبه ما تشتی خوب قورانده نو و نیز و بلغر و گنم سماق
یعنی حتی 7 تا مز او دکر و زیده ها بیجی دیسا ما دکره باشه ما یه ببرو بهیرا دستاری او یک راش های ای زمانی باری هنم دستکه ما تکرو ما یه بهیرا دشن سجنو و باشه هیواره اینه ما یه بخورا خونه خود دین و بیروی دنجی عیده خواب را دکرن ما زاروکه خوابشتاندنو ما شیوه خاچه کرا در بکرا ما عیده خواب درا بکرا ام گیب چینا جمع هفته ای باتونا جمع ما یه روی عیده خواب درا بکرا جعفرين ده بقرة مارت بقرة هاتي كذا خطأ سينور إيه حدود يعني إيه تركي إيه بحري أف قدرت تاب يعني بالكامل إيز دي بون ونافشد ده جي قدرت إيز دي هبون أما داوية إمبراطورية أوسمانية ده ضغوطات جلك هات نسر إيز ديا وحتى يعني إيز دي وراد نقلين دشون وإيه باكر إيه كردستان باكر أو نقل ده هات نجمع يعني جمع عفرين بون محطات جي محطات يعني وقت شو ده پنابرد می ازدی دم گدوغوتات دینی ج باکر ده و جفرد دهات نوی داری و جوی داری ج گد نقلین دشونه حتی لبنان زحله و دورا ابد بین بحر سپی يعني دروك جيبي كافنا اما اي باقي ناكا ام 65,000 انساني ازديد عفرين ده مجيان ذكر ده بري حرب سوريا يعني بري 10,011 65,000 ازديد عفرين ده هبو ودقنداد جي ام دورا سجندي هبون جي 23 جند حاليا ام تيدا و24 جند ام تيدا متمركزن 4-5 جندي مازن هنا افنت تاب يعني دسيس دمار حر جندك حمو ازديه تك مالك مسلمان خريساني دار تيتنيا کس نخوازه دایی که خواه همه ساعته که جیب دور که یعنی هیرو چه ولات مرا چه عرض مرا چه دایی که مرا حرد که یکن نو هیرو اکه چه دست مش دایی که به مثلا از که هرم دولت غربی ما هیرو عفرین بهشته که کردستانی بود هر حشینای ویسه که هر کسکای ویسه که هر ملتی وانسه که ملتی عفرین سه ام بین مثلا چه بسلمان چه ازدی و چه عرب یعنی ما خوشیه که خوش نو هفته در باز دکر بس هف غضبات سرمدهات مثلا هف غضبات سرمدهات ام گشتکش هفته ام دیسا جدا نابن ام دیسا ملتی عفرین نه دیسا ام خوش کبرا که هفته نه چه بسلمان چه ازدی چه عرب چه اول ام 100 ساله دا ام جیران هفته نه جارا ما نگویی ولی تبسلمانه و تی ازدیه تفلای مثلا و از ازدی ما نگویی ما بحثا وی تشتی نکریه هف غضبات سرمدهات هیرو مج هفته جدا دکه دبی ولی تی ازدیه و تبسلمانه و تی عربی و تفلای ام جبو قيت زاني ام قيت دي تشوت سريمه وام هوتنا في داري ام رافيون يعني ام شمي قيزد خو وشمي لود خو ام هوتن ولا في داري تشتكتنا ابو دمهنا امي هوتني نا يعني ام بينا معونك نا تشتك اشتا امي هون رونشتني امي ولا في داري جي رنده ولا تي ما جي رندبو ولا في داري جي رنده خيرة شما ولا في داري سرسري ما سرجوفي ما رنده في داري جي بس اشتم يعني مشكلات اوتنا شغلتنا قد كيما او نورنا مكتبو والله نوكو تعبانة مجني نوكو يعني تعبانة شغل تنايا مثلا جل تنانا مثلا زاروك خاكن تشتي مالي تنايا غراض تنايا شغل لاني تنايا حطوني عم بي يعني عم اوي خبي بماشينن زاروك خاكن خارني جيروينن يعني ايه ما بر تعبانة خدي لا توش كسي نا كسي اشتري يا خدي تو نا طفالي تو نا دي تو نا بابي تو نا كاري
يا خدي هردش بيتا بطالة يا خدي تو خدانا شبو رجال. اما بعد احتلالي افدي جانب چاندي ده ثقافه ده ثقافه ما 3-4 سنه يعني اكان بهم طول 1000 سالي فدا كتشد وقتها بعشراته بدها ما فركن واز بخايل سر فيربونا وليد ساكن از ما مستقي ولما وخادره من فلسفه يعني ده مجال اوفو جوا كده اشوكي خادت في مجال دبو من اهتمام مكن بچانديكر اديروكي اجواكي او فلسفه وادب اولى ايزدي ما عدا بيتو قصيده وقولي ايزدي دره ما ابحاثنا تشي ذكرن وحركسي كاني بي اراده دويده هبي باتا في فلسفه بخونه في اولي بخونه ما دبستان فاكرن دو قنداق ياده وبالتالي جي يعني سركفتني ما زلت ما ذكر يعني غيري ما غريب الدين ازدي بالزمان الكردي ببيش دكبه بخودی ازدی و داره بخواب زیتونی خو و بعرض خو بزراعت خو بنوو دنگ بون الجامعة زيتوني نما قوتا ما قو بهشتك يعني هنجي خوشة وكاسكوي بخو تشفيك الدنيا دو خوزي بلكي الجامعة عفريني دو هابو وام كاس نك ناد محتاجي تشتاكي بون يعني ملاتي ما عفريني ام نك محتاجي تشتاكي بون وفيزا اسكان بهم نبس يعني ام ازدي بلكي كرد معناه قومية بلكي انسانك بارلجان بربون هاتا ايشاندن اما اما اي باريخو هانيجي واي اولا خاد قرتيجي واي قوميه خاد قرتيجي بدها جاركي امهاتنا قد اختكرن يكجي يعني ازبو يعني تشل درو تشل سيرو من حرب دي شردي ودبير از زيفري